tu ni ni sim som laget February sang ni som ni lagup ni khwa thusola khom hin ngai ho zo se na bon sa win ni khopha ka hin pi ve li tan boin a sam rifle in ku ki thing noi mi ho apan pi ovetia IPF min ngo na nei achi sa ni sim get February sang ni som ni lagup ni khwa li tan sarei khong boina achun asam rifle in lang nei ta na atongin ku ki thing noi mi ho apan pi in tang khol ho chen in som ni langa a hal ha so vetin Indigenous People from Manipur IPF min ngo na nei talhanin Justice Gita Mittal Committee hinga memorandum khan anapilu ni na hi Justice Gita Mittal Committee in achi sa kum sang ni som ni lathuma Manipura mai teile ku ki ga la tol ta kisaya Supreme Court in asem da committee a hi IPF min asain achun nisim get February sang ni som ni legup ni khochan Assam Rifle ho pan pi na in sun lai changin ku ki thing noi hon tangkhul te chen na in som ni langa wal an hal hau ve ati chole Central Security Force to ki tho khomin ku ki thing noi mi ho mongkot che pu sangkai chole li tandunga apan sa ve tin ngo na jong anein a hi hichingo na kinai ho phat chi na dingin IPFM chen photographic evidence slim photo ho jong azaw so en a hi hichingo na kinai ho Justice Gita Mittal Committee in vachil na anei na ding chule thula ladin mon agang thei pe na union government in vachuina anei na dingin nge na jong anein a hi source nitin thu so tu tua Nagaland ku ki hodin mon Nagaland ku ki ho hi achi sa kum sang la zako som ko le thum ga la ya chen mi hlom a hi je ovin tha chimi theidinga ana je ovin ama area sunga mitam Nagaland nagaten lungthim thu ta agamo anala apyo a hi tai ti chu sei bai pe na isayo a hin ata ba jong ana hi a hi tai kum si le len tax par househola thom cha ka het helo le dangka cheng som hi anapi jing diu hi cha pi lai se awa chu khangi zan hi jong le koi machan ku ki ho chu anano do theilo ding oti hi ana hi tai gal itabang jong le ama area sunga mi tamte na hu diu atha ding aman ding ho a ko na avian tup diu ti ho jong ana zaw a hi tai hi che ho je a jong ana hingal kayo ti thei jong a hi ove ku ki ho tha chimi dinga plan sim loi a hu do be ki sa a agamula pi loi dan a hi ovin chu je a achi sa kum sang la zako som ko la li som ko la nga vela ki par ku ki te chu official lia Nagaland sunga gam nei te hitalo a hita ve chunga kimin pha lo dan chipi dang ho jong agam nei te deidung zuya amachama te ding ti na jong a hitai hichika sei pen hi ei mi ho nop na ta a soi anakayo a hitan tu nunga a lhep ji be se lo a hitai Nagaland context a chu kuki akitile Manipur langa ba tampia ki khan ho zo se ki sei na a hi Nagaland kuki hodin mun neu khat ka het ka hin se a hi sei hiel kha le ka het thing lovin nei la pi ta vin bai jang mang ho ke freelance journalist KKL More blogging KKL General Headquarter President Pavil Nanei achi sanisim som la sagi February sangi som ni lago Tuesday ni jingwai ni dan som la khat am velin KKL More blog lam kai ho en KKL General Headquarter President pu kam thang ho ke vil na namun song pia ananei ovin a hi KKL President pu kam thang ho kim hi ningkum kum sang ni som ni langa kum ki chai kon lama kon Pancras nat na ja Delhi le Kolkata aga kizan ahin akizan ho banjama Selmat Christian Hospital akizan jinglayin lamka khopi songa popular government kitundo na Amy MLA ho aga zawdei lo na ki phin na ho le security ho akino to jingo thom hagin walbe se ja anaupa pastal thanglal ho kimin ama in mun song pi langa chom khan pi a hi damlo villa hongke ke almore block lam kai ho pu kam thang ho kip damlo va na in dangka sanga api na banova holim na le til khona anayun chuzowin lim kila khom na jong anayuvin a hi dammo ha sat ni khwa kiwil to theidinga ei koyo pathian thangwa inum hanlang ke almore block jong pathian mapui chang jing taw han damlova president pa adin angai lu changin tawna anaman pi jingo hite by KKL panpi ngai te panpi kipa thu saina kipa ta in janhi ni sim som la sagi February sang ni som ni legup ni khon sar paumin thang PM inside northeast in RNBA through in wakan area mi te IDP hi han outside IDP hi jong le
in so na an changmi khana ke ji som langa che ei hopi je ovin achunga akipa thu ka hin saye pathinin ama le an chungmi te damna pi jing han lang ana to athil bol na zo sia machal na pi jing ta han ka kipa e bai manglal ho kip area in charge lunglut na nei hodinga het sa na short term course in journalism news writing reporting aki honge news le media lama lunglut na nei zo sen panla che o hite course mars la le ki panding a hi lo thing ta chai ho news website jong ki hon pi ding a hi zilna ding mon a hi le support mai na Highlander Institute in Tech Limit sinong a hi le sombo a hi lunglut na nei hon aga na ga nga 76279 74601 contact thei a hi avelin 76279 74601 contact thei a hi Kukilen semdo na dinga India government in kuki hogi lo ta aman cha hi NSNIM Kuki state kuki homeland semdo na dinga India government in gilo ta kuki te aman cha meitei le kuki ki ka agal sa naga gama zalman road taigal road na sem sa okhol district sunga naga te chen na in ho a hal sa hi tin NSNIM in ngo na aneje zanini sim som na sagi February sangni somni legup ni khoa NSNIM external publicity wing EPW in thuso abol na achun India government in kuki thing noi ho suspension of operation SO noya training api a chule ama ho hi victim dana asayova adang ho hi ama ho chunga thil phalo bolmi dana asayo a hi ati kuki te hi Burma gam Chin Hills akona British ten a hin puyova naga te ting dinga naga gama anaki chen sa hi kuki ho hi gamdang mi refugee a hi je ova ama ho phat chom na dinga India government in aman cha adiu no mo a hi ati chule nagalim hi Krista a hi unique history nei a hi in nagalim le NSNIM dinga nagalim sovereignty territory national flag le national constitution ho hi sai to lo ki ho cham thailo non negotiable a hi ati NSNIM GPRN General Secretary Prime Minister Sele Chief Political Negotiator T.S. Muiva in Indo-Naga Political Agreement hi achi sani sim 3 August 2015 ni khwa Nagalim History Dungzuya Framework Agreement anaki nei banga kisem ding hi chi hi ipi hong so ding hi jongle achai na chana kidin pi jing ding a hi ati source nitin thaso LSCO in Kangtal block and abol so haita ama jurisdiction hop sungam kai ho a chamna vian tup na ding public order na ding chole za lanam chom ki ka a kipum khat na na ding in leimakhong area safe organization LSCO in Kangtal block and anabol chu tuni nisim som leget February sangi som ni legup jingka alam nidan soma ki panin aki suhai taitin ki loi khom na chun phone do na anayin a hi tunia LSCO an thuso abol na chun hi chi ki ga anaki nei ji hin gam kaya chiang liang mai so pi hole kuki za lanam ho asuboi pienin nitin ki man sa na ne la cha ki hol na thiam zil na lampang asuboi le e ati alang khana za lanam ki ba mundanga chiang ho asuboi poi ati lam kai mo po na nei aki hi talhana ama jurisdiction noya mi pi te ho phat to na vending chu apoi mo pen le ama sa pen a hi ati hi chi blockade kila do ding hi boina su nem na ding ching thei ta kilam kai na chule cham ta chen khom ding aki deina avat sa e ati hi chi hi cham na na ding deina a ta san nei ta ki bol a hi in mi hlam ho chi le wa le boilo hi la thei kit na dinga makhan lei kham pok pi le iring kho ho a blockade ki bol ho kilado ding in akinep na jong asai na hi source nitin thuso kinkin village authority akona damna thu phone dei umlo ta ni sim som la sagi February sangni som ni lagu zanlam ni dan ge le minute som thum piam vela chun mial het lo thal choi mi phabet min Mr Lun min len ho kip son of len ngam sai ho kip chen na inmon ahung bulu ova achapa class 12 exam bol lai apui da ova asu ki cha naw thil so hi khusung mi ten the mo na sang penin ka chanovin a hi tu nung tu ban le hi tabong thil so deum lo ta ei le ei ka hin kho su mang na ding longyal le nu naw chapang sulung ling law thei ding thil so ho henung bol ki ta lo ding in tiam na sang pe na hong ki nei ye by kinkin village authority ke so cham pura ko na dam na thu phone cookie student organization cham purin simlai chapang ho ma khoding gel na in panla theile bol thei thein pan akila jingin a hi
class 10 และ12 exam หลาอหิตะทนินซังสิมไล exam ในหอติลเขานั่นแหละzapi la society in simlai ho lekha simna lampanga anaki thopi a asuboi theiding ho in a ball lo divin thu so ahong ki bolin ref 3 KSOC Sipur PR 2025 9 achan tiamna anaki nein a hi in la dayum lo ta inisim som la sagi February sang ni som ni lagup ni kho in me al het lo phabet min kin wang khowa class 12 simlai chapang khat asu lungling lao he lunglai lo na ka hin phong do ve mabana hitabang thil so omkit na loading in mi pi le stakeholder zo se tiamna ahong ki ne ye issue in public interest by Department of Education Cookie Student Organization Sarsampur taw na ngai cha so pite kumsang ni somni la thum infala chian na ki hal ha zawa pat kangpok pia chian na thei thejin ahong ki chengin kumthum kai go ma hitan tu ni ke man bi le bongmol ki ka lam langa in mun neu khat ka kilam da in itilam panga in sa ding hamjang ka hepon chen na the in khat sa pha ding in ka gialun tu ni ke CCMS assistant moderator pastor zam thangmi sawin groundbreaking tauna aiman pe in aban iloa sa ding pathin henga nei taw pi chi devin ka hin temove by na sopio Dr. S Sangloi ga ahet be theidinga Dr. S Sangloi he thusola khoma achain a thu sim khan in sim jiu aji ji pa kho a hi achain na ding in thu sim khan an sim ki no hite a hin son Dr. S Sangloi Bible context jobung som ni la thum chang som rom bung nga chang thum chang li cripple crack Colorado koma sana alai do jiu na munachun sana to ki hel songi atampi alai do thaji oven alhe khanji a het lo je on sana thi ho chu akila on hin la songi to ki hel ho chu anapai mangji tawin a hi ni khan hi sana la ya pang ho khanin dama sa ji chun mei akitin songi to ki hel song ho chu mei hol a hi sa in mei la chan ale alu ni na hi le songi azau se chu meijin a hin ka than chule aki halpi sana zau se chu azun hlan masang sana sanga thing zon alomin ahungum da ina hi mi pa chun kidang asawalen apai mang saw songi atoki hal song zau se chu alo khomin meiza ago ole songi zau se a hi hla ateng chule sana chu azunin sana theng sel tampi akimu da ove akiti chuti chun sana to ki hal su khan thailo songe zo se chu mei ko je zuwa akigo pha chun sana le songe cho aki khanen songe zo se meijin akathan in la sana theng sel chu hoi te in anakila do theijun sana theng sel aki ko ho sang in jong gam changin a theng zon chule hoi jong a hoi zon a hi akiti iza ki sap lo aki pai mangsa songe to ki hal zo se chu meya akigo zovin sana theng sel tampi a hin sep da na hi chutabang chun mihim khat che hi asunga sana che a hin abang songi to ki hala the khanji a het lo je a sana theng sel so do thailo ki tamji a hi hin la meiza akigo pha na songi a hi la sana theng sel hong so do bangin mihim jong mei sala i hin pal ta ole chutabang ha asat na tampi chun ita asanu adat sa chule isunguwa sana chu theng sela a hin hlit chilji a hi sumil po hite mihim lo hling hi zo seo a hin khothusim isim le lam pheilai zo na nom sela tu a hin na khu hlung be se a hi poi chu sang chon ha asat na le gim gan theina tampi apal pa so ke jiwin a hi job chun mihim zo se tho gim sanga sang zo gim na ana tho in hin la aman kakal so na zo se a hezingin ei patip jong le sana banga theng sela ka hong do ding a hi bo ve atin a hi chutabang chun polin chuti jeng se helovin he so gan theina azong ikipa athano moi aje inami ti le ei hon i he ove gan thei he so nan tho ha na so sa en tho ha chun chon phan asem da en chon phat nan kinap na so do je atin a hi itabang gim gan thei na ito ka he poi hin la chunga job le polin ei hil naw hi vat le chutabanga gim gan thei na zo se chun ei hlit chilwa khununga mi phachom ei so a hi ti hi mial chi a tho tun tuna tho zo din ikitiamove tuni ni khwadinga thu sola khomi sim theo hi chanchuna ki chai tai muntina kanam mi te thu sola khom hin ngai ho zo se na bon sa vin mangpha